awuzakhale ehawini indumi uzozakhanya nyameni kofuhlwa nonyoko mama awungichathi mama ngihlokoloza kusenyangeni makhandlela abovu kwaNgcobo sabuya bafowethu sikhala kakhulu ke manje kunakuqala siyakhala ngoba ngitheke manje indoda ebovu ihamba nge-1,000 rand inohlangala khona ihamba nge-1,000 rand inehlangala khona uzothi khombo lokuyikhombo nawo futhi ngithake angipaphuce lapha ku-15 angikise 1,000 angibanike ngalo 1,000 nakhona kodwa lo hamba nge-1,000 inohlangala khona ngoba ngikhayelile abantu bebalisa bethe makuyi-1,000 indoda ebovu yodwa bayasindwa phela ukwazisa ukuthi umuntu usuke eza kumina ngoba exakekile akezi ngoba esigwili ihamba nohlanga lakho uhlanga lakho na ke lo ngithe ucaba la phezulu kwamehlo ucabe nala liyathwebula zobu 3 phezulu kwamehlo 3 nangala nala uhlanga bazoba phakathi kwemino 1 nangapha wenza ngoba isandla ngesithanda sasokumalume ke mase ke indoda ebovu ile ngithatha umuntu ametshisi mase ifikile wayivuta umuntu ametshisi ukhulumise indoda ebovu sebenzela mina kakhulukazi imali lalela mina ndoda uvikele etheni ukuze uthatha imali izithe emuva uthatha imali phambili uthi asisebenzele wena uzobona phela uzobona oyishola wena bye bye.